Malole soifua manuia le nei afiafi. Fatalo fatu le suaso Yesu Kristo le nai tu tino Kristo talitonu o lo o manuia o tau le lo fatu no le tua. Ia, via foi u faafetai ua mo le nei afiafi o tatou feiloaʻi foʻi lumo nuu ae loo tua nuu. Ia, tatou faasoa ai foʻi le afioga o le atua. Ia, viia faafetai le atua ona foʻi o le tou soifua ua vai foʻi ona taʻitaʻi mai. Ia, ma se matou foʻi ola. Ia, o te faauaua le tatou polokalame talanoa le uso lenei afiafi. Ia, o te tatonu, ia, faatalofa foʻi ua mai masani. Ma ua mai te faasalauga i luga o le ea. Malo lava le saʻi, malo foʻi le finfinau, ia faamanuia le atua lenai tua tino Kristo. Ma o te talitonu, ia o loo manuia uma o tou le lofatuno o le atua. A lenei afiafi ia latou e faauau tatou polokalame talanoa le uso i le tusi Iakopo ia po James. Lea sa amata le vai aso ua tuanaʻi nei, mai lona mataupu muamua e tau le mai mataupu muamua i le fai upu muamua se tau le fa o le nei la o le ato so o ila le vaenga le o le tusi. Ia fatalofa atu foʻi i lo suga taʻitaʻi Ma o se fu pastor. Recipients Ma lo lava le ma los. Ia, walau to ina Sione Tatupu le nei afiafi ma lo le manuia le sunga pa tonu. Te wele sunga te ma fale le afiafi. Ma lo le soifo manuia ma le soifo taua taʻi lo sunga. Ia, e se me ke lua ma o te pe se lo tala ili a matata tu por kalame le nei afiafi. Ni po au mga e faatalofa ia. Faatalofa fu il tatou a inga lotu le nei va inga le afiafi. I stasio lam whaiona a whiole nei a ona nga whatauwa ia faatalofa mau fualofa atu so whamanu malo o i sultatou li i o le nau ta inga lava ia. Ia whaapena ona tatou whaasoa ia whionga pa ia le li. Le sisi me whauma whaupengai nai tatou ia ma atangia ma ali te lea ile sa alotonga lea ua uman whasa alotonga i kerisu. Ia ngai lolo tatou i loa le leo whionga pa ia a lea tua a ufai ai lea tala la usunga le whatonu Talanoa le Uso. I'm aware that we can never be perfect le tatou i loa. We can always miss some things, sometimes major things. Pela va o le tatou loko, a le tatou lotu. I o loa tangi i ngāre. Ele ngata ina le ato tatou o langa ia a le ato lo tatou i loa. Peita i o le anga pa ia o le atua whapena on sosoani mai ina ia. Mwhai e tatou na whai mea whina ngaloa i le atua o le tatou o la au auna. Ia. O le nā, whaamalo atu lusunga mo le tatou por kalame o le aia i le nei afiafi. Ia, malo, sa no foi le sunga taʻitaʻi o le Recipients le nei afiafi ia ai whatalofa atu foi le whanau o loo ngā lulua i lunga le tatou so taʻiga lea, malo lava. Lava tau kau le awai mei o lua le nei afiafi a leo na lo ngā fiafia o koe veako o lua. Ia, whamalosi. Au le tua e tau i le manuia foʻi ngā luenga whai o wano na whina Ia. Ia. Na kua kuia se si o lua te lua whaitaua mai le tatou mata upu le mani me whaangakani nei vai aso. Whaiupu. Ma e whaikau to ina. Ia. Lei. O le whauma tatou le veaso talua i le whaiupu rona wha. Longa lao le lima e anunga i nunga po whele. Lima le valu, lima le valu le la Talanoa ina nei. Ia. Ia. Aftai hui mo le vanoa. O le whaitauina o le whionga pa ia le atua le ni fiafi. Haupa e lima. Ai a whai ua le eise poto i so outou. I nā o le atuia i le atua. O le fōa i tele mai tangata uma ma le toe tau ta ua. O na fōa ina mai ai lea ia te ia. A ia o le atu ma le whaatua tua. A walaba ni i masalo salo. A wa o le masalo salo. E tusa ia ma le pea o le sami o sou i le matangi ma whelafo la fōa ina. A walaba ni i manatu le tangata na te maua se me tasi mai le li. O le tangata whaaloto lua.
whaale tu mau ia iona la uma. Alo. Ia, msaro la o le tātou testna le nea fiafi text le la tātou talatala no ai, tātou whaso ai, fisiri mua. O whele a mai ere poko re karongoa i le tāu pule kake. O whele a mai ere poto lea. E mwhainga. Right. A fe mengi le so siri. Ia, wai. O koe vai akule fisiri ke mi o le ua karoa. Ingo whai kaure kusi o ka kikiro kunga. E ele mea le sa ere poko po ise mea. Le la fisiri ai. Ma e fisiri pasta. Po whele ngai sa ere poko le wai. E ke o kako a makai ka kere rupo whenga sa ere poko le la ka karoa. Amen. For my ele and ASP, and if any of you lacks wisdom, man fasa mo ai afai uale ai se poto I so o to. Really lava ole ai anga tutala kalifsilia a sungari fefe au. E fu ole fa fita uli le mele. Ole le me ole le ai o se poto. O fa sus fa fica pela o sus fa fica uli lava e ilo na fo o fa fita uli la I o le se poto fa mai la ia il kala a Iakopo lo na fo mai ai a fai o le ai se poto I so o to o le fo la le o le I na o le atuia I le atua mai lo la ia o le fo ai tele mai tangata uma malele to e ta ua longa winga la ku se masile pastor nei fiafi o fesa o le poto le ia ngala mangingo lava I le fai upuna mua fai mai ina ole atuia I le atua o le kali nga o le faafika o le o le faafita o le ai o se poto fai mai kala a James ai a fai ua le ai se poto I so o to o le mea pito sili ona ta ua o le we try to keep this conversation sharing le in the context pe ona tatu ai mai lava le amatanga I le temi nei se o makemi nei o I le tatu te vai I le tofoina ma le fao soina o le Cristiano o tangata o lo fapenga o nga ka ape mai ai I le faafita o le polmata utia ma le lamatia o le ola fo I lea ka o Cristiano ai le tusai ma le tuanga o le titauna iai o whaile tala okay we label ourselves Christians but ele tusai ma o tatu langa lea la e kusira James pela I le pe o ngafsili ia pastor nevi afi po fesa o le poto lea yeah fa mai but if any of you lacks wisdom the question is where's that wisdom from let him ask God why la shaka ka wele le o le atu le atua le anga fo I o le ata mai lea e sau mai le atua e ila le mea matautia I o fa mai a fai o le ai se poto I so o to ina o le atua e folinga mai a fa apea la vala o la yele poko ele ni le o le atua but the thing is o le mea ngā le mo mia I you know le fea ngai e ma trials le fea ngai e ma whaososonga le fea ngai ma toftofonga fea ngai ma whaingata ma lui tau o le whaatuatuanga Kerisiano e mo o mia e le Kerisiano ia le ata mai o le atua e mo o mia le Kerisiano le poto lea wha le atua lea la whai mai a whaila e se o tau e le se poto a whai e onge o tu a whai e le o iai le poto le ia te o tau o le mea le kaunga whai o lea ina o le atuia I le atua o longo winga o ia tau mai o le mea le taunga whai so se Kerisiano lava I aso nei o lea ole I le atua ama ai ele kuspa ia ele meanga ele ngana kuspa ia ole upunga whaau ngā ole upunga ole ITO ngā ole unga kala it's a present tense active imperative ole whatununga ole ngara ve mai ole whatununga a whape onge oe ile poto pe le aise poto ia te oe ole mele kaunga whai awanga e tu va awanga e va o ia awanga e tu ua le ole atu I le atua mo le poto le asia le aila se porosau ale aila le poto ia ai la se ai fa pe ola ele poto folinga mai
ele nile le vala au le ole fu ele atua. But the thing is, le aima se so tātou e natural le ia o le tamai le o le atua. Whake ka ingala a whapera kuma se fsili tusa o lava ia tātou, kusa mamsila pasta. O whea la tātou te maua i le poto o le atua. Le ala o le atua, okay, how are we going to get that? Well, mai le kenese kaur whaaringa o i ngalo o tātia i lea tamai o le atua. Pe on kako vai o whawhita auli. Whawheang karikako i whawhita auli. E mo o mia lea tamai o le atua. A whea mo kako lea tamai lea fionga pa ia le atua. Mea fo i ngā Kerisiano uma lava lea kus pa ia. A e le o Kerisiano uma e mawhai o na whao ngā aina lea fionga pa ia a le atua e tatau wai. Asea, o le se senga ngā, o le Kerisiano e lea tamai, o le Kerisiano e le se tamai, o conditions le, iwha mai, o a whai ua le aise poto i so o tau. O lan mea whai, o le atu i le atua, o le mea mokingoa, e le se poko i se so kākou. Mea ngā e mo mea e tātou, le ole e le au noa. O le whatonunga. Last week nkako wa ai i le whatonunga mua. I ila, fōlinga mai, o le whatonunga longa lua lea, o lea. O le ole i le atua, mo le atamai. E le sisi mea kau ke mau le atamai o le atua. E le kusia i lunga o au, e koe ma sisi whalinga, no, mau a tātou le whionga pa ia. Whaikau kusi pa ia. Nganga lue mela ia lo le nganga o le atua i tātou. Mau le nganga la vana ngā kasi le nganga lue mea tātou. Le nganga kusia la whionga pa ia lea. O le nganga fwoi ngā e ou lea tamai lea. Nea lai whakongo i le James. E ala i le inspiration na le nganga pa ia James whamai. If any of you lacks wisdom, let him ask God. It's funny. This e ongo pasiloa tato wa ai ia mea. Leo songa ma whamai. Let him ask of God. E leo whai mai, a iesisi o tau e onge pe le eile poto lea, ia alu whaatau mai lea tua. Pe alu e a onga mai sisi mea, lea whai mai, let him ask of God. Why you say that? Nga o lea tua e maua mai lea ta mai lea. E fofo e whawhika au leo langa ngia. Kusana lo sanguanga o le resource leo e le tua. Yes. So that's a valuable resource. Nga o le kua le mai ina le mele. Yes. And o le mea piksilinga nga maali le nā tuamal masanga i tātou. E tutupu whawhita auli, mana o mia la tamai. Kupula whawhika auli. A le o Facebook, o le kuko, ke fongi i sesi fsosoangi ma. You call the professor, you call the counselor, you call... A le whai mai, let him ask of God. Asea, nanga o lea tua lava, e sa wei, lea tamai tonu. Lo inga la kusisi, o lea la application aso ngi, a fia mo e laka mai, talo lea tua, mawhai kaur kusipa ia. Study the word, study lea fia pa ia lea tua. It's a giving God, lea tua e fua. Yes. O le la bukari le sidi. Ia, o lea ua ma. Ia wa pe o ko kikironga inga wa faitau foi le tusiang. Yes. Ia pe o fesili nga wo mo nge sa ka ko fesili ngia po fele me le poto lea. Ia lea la o manga ke le la fa manga mai o se me mai le tua. And this only the resource le o le tua ia. Le poto. Ia le lanka ko le ko yo it's a giving God o le me mai le tua. Ia, pe la lua mau ki ngongi la o i le sa welan mele ka ke anga ngai. Ole. Plus on mai foi o fako. Yes. Fangale pe an me ngare mo faila unga por faia unga kuspa ia. Pola se fa fika o li pola semana unga posta pele kal ngoinga. Instead o lo kalo ile li ima sa ili e ke alu commentary, e ke alu le internet, e you kuko here and there. Se lunga wale mo ngan me ke mga oi. Whakai sa lo mo ko e kakalo ile tu. But the thing is, if you lack wisdom, pe se se o tō, e whasa moale i whai mai, wale aise poto. O le mea le whai, o lea, i nā o lea tuia, i lea tua. A se ame mo o mia ngā mea whai mai, o le fo a tele mai i tangata uma ma le tu e tau ua ona fo ina mai ai lea ia te ia. There's a lot about God here. O le verse le karangoa i
I characteristics o le atua. I winga o le atua. Pero sa ngoa ia pasta o le atua fua. O le ho. O le whaatonunga. Yes. Whaatonunga ia kumana la ta inga ho lea I le au keusiano. O te iloa, sila fia le lea Iakopo le mele. Se tangata. O le o le tangata e lana te iloa le me te tau na whai. O le tangata ele o tonu lona mawhau whau. La vea lo le whawhika uli ia. Vai. Ai, o le mele le ia ho. E mana o le apostolo. Ia I loa le leile me te tauna whai pia o mai me papena. O le ile antua. A mai le poto. E ia le poto le tangata ia. E mwhai ana whai le poto le tangata ia I le mele. E longo fia o le pokoranga. Ia o se me whai. O le sanga kongu me whai. Ai o le mele le e fina ngalo i le aho. Le apostolo. O le ile atua pe o le se poto. Ai le fai kua ele o sa o menga e fai. Ai bala au ile atua pe o le se poto. Nanga ia kai me fai tanga tele maso le mea. E fai pe an fai atu e fai atu ro ele fitau ia nei ro ele sa o le mele fai. Pe o le o ngani mai ale apostolo. Nanga o e uia e fatu o mutangata. Ai se o la tu ma hofa. I lo uia na la ngona ia I. Yes. Ele se ngā kala. Mea ngai ala inga ngā tutupu ia whewaiwai inga ele seko o Kerisiano. O le sitangata e ilo ongsa ma tau fiofi. O le sitangata e le ongsai ko e le tau fiofi. Inga, one has wisdom. O le si ele isa wisdom. O ase ame e whea koe ia o ngā kalangwhi. O le wisdom o le atua e iai le malosi e kausisi e mausta ia fionga le atua. Ele se me ka o le atamai o le atua e whalonga I le atua. Ngā le akamai o le atua e usta iai I le whinangalo o le atua. I la le o kako kala. Pasta e se mea kwhesa noi. Nei, o le ke kau koskosunga kwarum kau pufu. Ngare pe o le wisdom le karangoa I o le knowledge. No. It's a wisdom. Knowledge, let's see, Professor Felankala. Knowledge, discover, expose, or break up things. Wisdom will cover and fix things, will bring things together. Ole loa, peon me vonga, ole loa, knowledge have no respect of anyone. Like, peo kalalema sangitato, doctrines divide. Which is really true. Doctrines divide. But the thing is, we have that wisdom, o le tua, le peila le upu lea, I think o romanga iei whemai, iei loe o e maa losi whaparepale I le uso lava I vai. Loingo kala, you, possessor of the sound doctrine, iei loe o e o ngā whamakangkanga ma lofa ma whaparepale, I le si uso Kerisiano, la sincere ma genuine along faith, but lack knowledge, lack sound knowledge. That's wisdom. I loo manatu. Le winga ngar kala, I think o le winga kala whea onga o le knowledge e whaariali ma whakape ape. Ia, ale ata mai e so ma whamaupopo ia mea. E se alanga foi o le mea ngā le tupu I. But ele whape, ele anga le knowledge, le wisdom, no? They both gifts a le atua. Ya, ngā la, kongu anga re kau kukuria. O le me foi lai fua me le koa. Yes. Regardless PSS, anga o le kukuria ki fua me le poto le koa. Le lau sini le knowledge. Ona, e se me foi, o le fua me foi lai le koa. Le lakua I whai mai lola, I ele whai upsuru ongo whai mai. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift, even knowledge and wisdom, they're perfect gifts. Why? Because they're from the perfect Father, the perfect God. So, o le mea alofa le tua le iloa, mea alofa le tua,
Le ata mai, po le poto, po le... E mo ia leo ka kore sa kike man ka koko Yes, sa yes, o le yes. poto a. Mm. A e ka wunga i doa kai mena i kia. Yes. Kai pe le a ngā lofa. Yeah. Mata mau a. Wa fua i umanga le ri. We have to know that wa o le kua le pe ngā le poko ngā ke mai. Yes. Ka unga i ma mea ia. Yeah. Ia whaku o le kaka ngō le fua. Ia o le poto le koki kilo sa o le tiki. Ia whalau ke le fo ngane. Ia. O le sila, o le simea mongi le i ke le lopo po le whai mai. Ai a whai ua le aise poto i so outou i nā o le atuia i le atua. O le fua i tele mai i tangata uma ma le to e tau taua o na fua ina mai ai lea e ia te ia. O le mera ke te whātua i longo inga tātou uma lava e ma whai o ngā lack i le wisdom pe one i le atamai lea. Ai le ma whai e oe ngā ole i le atua. Pe a le iloa, you lack wisdom. Ele ma whai ka, a whape, if you think you're wise, you can never do this. Yes. You can never ask God. Ai whaalongo, ai loa, if you think, ai mawhau whauma e ka kongu, o oe o e ata mai, e le kupule mea lea, o lo ole le atua, mai le ata mai. Me whanga whaaksu ora o kala, I've known some people 4 years in Bible college, or even 6 years Bible college, e le aim se mea tangi a ele ka mai o le atua, e valea whai unga, e valea wha upunga, e valea wha unga. Aisea, e le se ka mai o le atua. So you can still feel your head, ila angus pa ia mea penga, and still know wisdom. E ma sangweng whaila o tala le tato ainga lotu. E le o kanga ka uma e ave le atua le ta mai. E ave le atua le ka mai i tangata i loa, e au ngā i le ka mai ngai longa malo. E ave le atua le ka mai kanga ka i loa, e vi i ai le atua i langa ka mai. E le ave le atua le ka mai kanga ka e vaku mimika, e ma show off, e ma vi i ai ngai ia. Le anga o finangalo le atua, o le kaurungu unga ngai mea uma, ia vi ia le atua. A whapea la, e ka kalo upo uma le atua, mai le tamai, e loa le atua, ngā le whaakele e ngā lo ungoa. Ma le whaakauka unga o le kako o lo kule me whai. He's not going to give it to me. Yeah. Pero ka whaku, God is so mean with his gifts, with his wisdom, i le tangata fia vi ia. Nā ngare mangingo ka kuspaiva mai, e le share le atua i lunga vi inga, marka ngaka. O le si mea mai, o le atua fua le atua. He cannot share his glory with men. Ava pela fia poko a fia tamai just to get the glory and to get a name for myself. I don't think God will give me any wisdom. E pa o fua, pa o vale, pa o makanga. Kako me fai. We're still in this verse 5, because it says so much about our God and about ourselves. Ole si fesili ole le tatu te fesili ngia. Ole ala le to inga fa nga inga o poto le. Tatu te fa nga ina I taimi le mana o miel tanga te poto. Ole winga o fesili ole. E a mai le poto e te alu ese ma fa fita uli pe a mai le poto e ai ole ma watu I le tus. Ole poto. Na au mai le poto e te learning ai le mea ua le minga la tala ho le o le me tupu pe tupu mo le me yo le na ka tu fa nga te tau na le poto e ya ole au ina o le tamatiti tu sile ale fa te o tore suliva po sumo lima mai e ho ole awa tore te mama le tina ia ia len le tamatiti le me le awa o tina ia le te tau tilo te I le commentary le ale and New King James ia len tatou o le poto le me le tu ia tatou ia len nai tatou I le mea tupu no minga e te aho e le o se poto holele na mai e te mana o ia mo se awala te oso I sei male mele ai o le poto ke alo yes ele o se poko ke alo ia o le poto hoile Lo sa ngai ma len nai te mele deal with the problems ia mai e lo ai fu fa fika uli le sa wa
e alo ai. Yes. Alo ba ko so pa fika uri aku yen mo au. Fusi we va fika. Man kuanga kalo ya sola kulanga lua ola kiki. Foi mel poto ele spoto mitai. Al poto lo na va mamata o ela o fio. But that's really true. O poko e loa o na va mata o ai. Whanonga wala e ampa koe whai kaule whai upula wale mai. Ai a whai ua le ai se poto i so outou i nā ole atuia i le atua. O le mea rai mga o mia ole aka mai. O le ala me whai, o le i le atua. I sea, langa o ie fua i mele ta mai mele o le fua i tele mai i tangata uma. Ma le to e tau ta ua. O na fua ina mai ai lea i a te ia. O le koe ngā fua i la le fua i le atua. E le fua i koe whiau. O le si mea, o le koe ngā fua i mai, o le fua i tele mai. Ma le to i tau ta ua. E le fua i lai kiki fua i ke le. O le whapretania le ai i. Whai mai. Who gives to all generously and without reproach. And it will be given to him. Longa winga, to ai ngā mea fu ngā le e fua i a le mea e le sili aku e le lalo ke isi fua i le mea whetau i le makako. E whapena ia winga o le atua le i o le atua fua. O le atua fua i wawhi o le atua fua i tele. Fua i tele mai i tangata uma. Ai le o kako e kimfunga e o la sau mea le inga whai i tu o le vaanga tangata e iai ke mea ali ai. E ke me koe whiau. God is not like that. It's like, it's his joy to help us, to give to us. O le sanga finangalo le atua, ne fua i mai ai tātou. E le sila kulanga whunga le. I mor kankana le whapake ngano kala whuna monta susui. Whai mea onga. Aka mai poko. O le poko ngā le karango le mene. Pea whapeua e isi. Wa koe ngā susu e peke siri vasenga, pe aka mai e alu su e lau. Sko sipi e penga. O le koe ngā mea ngā ne, koe ngā nita e koe as le poko, pe o ngau poko. Even that, or for but that's not wisdom. It's wisdom. Yes, that's a good question. We have to understand. Yeah, that's a good question. Ole wisdom le, ole wisdom me loa e tātou whawhisanga e ma trials le i. E loa e oe, pero whaku i le vasarukia. Trials is inevitable. Like, we cannot, we live, but we can never live without trials. Trials will always be there with the purpose So, ale yaila le kamaila le atua e tātou, e whaameo kākou, e complain tātou, e mui tātou, e whaavaivai tātou. Ale ata maila le atua, kākou ke i loa ai, le me e aona whai, pe awhianga i tātou ma toftofonga. E whianga i ka kum ma kofkofonga. O le se senga la, o le tali le tangata e yaila tamai o le atua, markali kanaka, e le aise tamai o le atua. E loa i ngā. But when ele anga le perongo whako, peran mere sa ngai pasta. E mwhaila wanga e taksi ko ao. Yes. And still no wisdom o le atua. Ngā a konguana, ne ngokukule konga. Pe ki taksa le mea, de ngā onga. Ia, de pe ngai whamamanga ngia, e ia no kama i se senga. Ni ke ua... It's like, wisdom is, like, knowledge is knowing what is right and what is wrong. Like, and wisdom is the ability to choose the right over the wrong. Pe ke whapenga, ia winga mare se senga o ne lua. E se lava lou loa, e se le ata mai, o le ata mai la, o le whai o le mea, e kaunga whai o le mea tonu. Ai whai lavanga e loa mea uma,
Alakile. Yes. Ele atamari ole tua. Fa mai lo la yo kala James I. Ai a fai ole ai se poto so oto. I na ole atua ile atua. I say I'm fa kala James. No, because that's what these guys need. They need wisdom. Onga ole mera way they have knowledge. Now they just leave ale apala ia le knowledge. O fa me Christiano, of course they're Christian. But the thing is, wale ola tu sai male olanga Christiano. E ai e filotoa I. Pa pe nga ile mele tupu I. Ele mawal file mo te una mawal pokto mele tu. Ele lo fa finge o kira ko kange mafa na o matu oti. Fa me Christiano. So me langa mo fa me James. Mo mi auto le tamai. Sa idia. Fa fenga mo ole ile tu. Ole tu. E le ali se senga. Mo tanga te porto filosofia. Ke le degree me. Mo tanga te porto mai le tu. Ai fa foi ngome. O nya te lo ele se senga. Wai o le siga ka ko I ke le fa I longa lei. Ya fa longo ku sa ngoma. Wa I ele ke fa longo ku sa ngoma ma ko misi. Mur kan ka ia le fa le porto le tu ho le. Na ke lo fa mo fa foi me. Ke lo ro. E fa ko. E fa ko. Ngo le pe va ku dis ke mi va ka si pokole mo fa ko. Mo fa ko. Yes. Ya malo me si lo mai asi fa mangor ka ko kasi le long fai purima ya se I ka ko me fore ongo por asi do ki do ye ala se do la le me nga ka u to link that ele fai upu e ongo le o man fa tala ele mfainga ole tu pe ele lo you need wisdom. And you don't have wisdom, you need to beg for wisdom. Ole upuma lianga ingale meanga ina ole tu ile tu. It's the biggest word, biggest language. Ole ngana alikanga ka samu. Yep. Ole nganga kanga ka aisi. Yes. Nganga ka makiva, ka lafia mo se mea. Ngala Yes. Ngala fe mai ile fe mai fe upu. Ia ole atu male fa tua. Ai si lai le tua pe fa ngale ngana o so fe mai ia ai si malo tal ton o upunga nga business o fa tua ai si malo ka kong ai si malo fa tua e ma fai le tua o nga kali mai pe o fa tua le la e tali mai la le tua ka nga ka silfia le tua e vi ia nga ia ile ka mai le la mai a fa pe ai lo le tua langa o kamale la nga olea ua nga olea me fanga ya la inga nga manga ia se la nga pase o nga sisi a fa pele o kele akulea o lole tua Yes. Paula vanga ke me manga ia ai le suia se nga le suia se o langa why lang ve le suia se o langa se manga ia se mo ma se nga le upu maleta mai ole tua e suia le nga me nga e fiu o fiu la unga ai leo ia se swinga i leo langa kaka langa ele ole to mai ole tua la fola o le expertise o ul faila unga mala o testimony a ul faila unga ai le se e ola ma liuse o langa isa mul mau nga ole mul mau Yesu nga le afionga pa ia ale tua mai a ia ole atu male fa tua au lava ne I masal salu ole mas that's another fakonga nga winga ile fai upulenga e onu but when you ask you must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind ava ile sau male fakusa Ja, kau ki kilo ko ai, kau ke pa ai ko a soul sami. Kau ki kilo uma ele soul sami. Fe la fo inga. Ni mel pe au. La fo ku I, la fo nge I, la fo ku I. Ya io e fa penga me mun ka le
Kaka masal salo. Ia. Kai ele ku mau se me se kasi. E kakau ngā ka mai ka ngaka le e ole aku i le akua o le poko. E kakau ngā ka mai i le auala e ole akuat. Wa le ko wa ngi ro fa pi e ra wa ngar fa ko ko. Ku sala ka kaunga fa ko ko ka le e ole aku i le akua me le poko. Pe o le ko fa ma fa ia so ro ki kilo ye mai. Ai ole atu ma le fa ma le fa tu tu. So you ask, you must believe. Believe. Ko sa pese me fo ro ku mai i le ongo ai ki kilo i mo mo. Na aru sa o. Ane ala mo bi questa le poi fo dinga mai o lo ku ye ko fa ko ko. Lo ngor ka ka le ka sang. Le ole aku. O ska ngaka fa ko ko. Kai do that's a walk out my kaunga. Yes, you can say that. You can say that. O le fa mga mai ngare o fa ko i me de. O le fallinga le i you know a ola pe fa ke inga a saunga ko inga sa mo pe la ko ko mai o se e ko ele aplica pole le ko nga fa tu le. O sea, aunque le lo po ye se ko pe le ai o que le lo foi po ai a ke o fa mai le ai. In this case, alang fe me fa tu alu male mauti ngoa. God has what you need. Olea, wisdom. Mea fe mai, ai ole la, ia e fatu ai ole, ia e tel tonu. Ava pekere ka kongu, God can provide that. Otherwise, don't waste time. Mai, ole, kako ole lai lea tua, mole ata mai lea, tātou te wala au male mauti noa, o lai lea tua. O lai o lai a au lea tua, lea ata mai lea, ma e ma fai e anga fōa ia tātou mai fōa i tele ma le toe tauta ua. A kako ole la, ole ma le mauti noa, ole whatua tua le i pēna o whakoanga le la. The word is pistis, believe. When you ask, believe that you will receive. Wa o dangerous I ole misapply e kero ka kai le mea lea anga isi mea mai manga o ka vale ole le tu malu tel tonu e fo I le tu. That's not what this verse is saying. O I le kalangoa anga I le ata mai e usita ia fionga pa ia le tu. But mind you, famai ai ole atu e tu sa malona finangalo. A lona finangalo lea. Ia ka ko ska I ana fionga I lona finangalo. Le la ole atu tatu famelo James. Ai ole la o nge masa salo. Ai se ame le anga masa salo famai. Au wange I ai se masa salo o ele ole. E maua o ele meanga ke ole akuai. A whaakusa lola ia lea kama whaakusa I pea ur sami. O pea ula ur sami. E le malo lo. E le eima se keime e ko ai. E whai le lake, e whai ia le well, e ia le keime e malu. O le sami, e te whai mai e malu, but you see the surface, e move lava. Wha pe ngā kangaka e masal salo. O pea ur sami, e le staple. E unstable fa pe ngaka ka maso sal o pe aur sami e fesoa inga isavili fa pe ngaka ka maso sal e porque mi wo yo I o kai au le ai le siaso mai masalo e le ku mause me kasi masal salo lack of faith o pe au fo yo sami e o fian kanka o fioki fian I va au malepe fian kalingalu fa le ngainga o ngi au wala o koe fa fo Fesau pe awor sami. So o kanga masa o salo e piko sili o nga whaaleanga mea. Like dangerous, destructive. E whaaleanga ina mea. Asia, langa fu ele o staple. Langa fu masa o salo. Langa fu ele o yaile atamai. Ele o malamalam. So it's dangerous la. Kanga masa o salo. So e ole la. Ole malo mauti noa. Awa ke masa o salo. Langa e ikale kua masa o salo. Wa oila ele negative side ile meanga ole tua foringa mai ele mfaile tua nga fai so when you ask believe ye tal ton ko yo ko meneng fa tu sa pasta o le memo sa ko ma me ke se ye ko ele o ilo nga o ise ye ko nga I po ise me no mingala e a ole tua la ya yes for sure lai ba wala mea o le fatu tu e ole o le believe e ole
Au lai le tu ele masa salga tu lai le tu le mele te manao. Au le mea ole inga talitonu ai malau ule le te ole. Yes. But ole mele, if you gotta keep this in context, ole mele ki ole atamai. Yeah. Ole atamai. E loa i oe, pe ole mea, e loa i oe whafsanga ai ma trials, ma toftofonga. I run away my temptation, my whaafonga. Ole aka mai ngā ole atua, le mo o mia I. O ngot whaafika auli, it's really a problem I Kirsiano ia, e tusia ia James, I lan mātai o whanga le fitu. Lon whai po fiku. Yes. So e whai I le kako. Mātai o fitu. Fiku lon whai po fiku. I mean, wele ai, mātai o lusful kasi. Lon whai po lusful matasi. 21. Hey, I think truly, orenga. Yeah. Jesus replied, truly, I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. E hase ka wadepe from the cross-reference la wanga inga de vesle Yes. La la se fa inga mai le meanga I le me de ka ku. Paula val mena ke lo ai ngai o le faith but no doubt. Because the context I can ngoi ia Yesu I gotta be careful to say James is talking about the same thing. They have different problems and have different solutions like come fai e fofo I. O ma ngai fule wa me pastele. Yes. This is one of the most abused verses ile. Yes. O verses ia ala vanga veka o le word of faith. O le fisili. Fiangi maunga wa kau aile la ko sam. Fiangi maunga wa e fai alu sami malu sami. Ko fia. Fiangi oki wa fai akumaku mai. The answer is 0. Why? Because that's not what Jesus meant there. Even here, le mena kalangoi James. Ele fa pela o le leko whakokua. Mea la nga e a kiriku leia I ka ko e uska ele whakonga le whema ia James I le whakonga. I nā o le atu ia I le atu. Le me o le atu. Ke le skupe? No. A mai le ata mai. A mai le ata mai. Because this is really o le mea le a leeng ni de le loku aso ngi. O le ata mai o le atua. Pengo whakula makanga. E le skanga ka ele ata mai o le atua e whaalonga ma whaki ngā ma whawhiu I le atua. O le ka mai o le atua e tu le ia I tātou e usita I le atua. E loa ai whaile mea sao. Ai le whaia le mea si. Ia, se ne ua mo fulale e ka wat le vanga fitu ma le val e fai upulu fitu ma le val 7 fai mai fai wala vale I manatu le tangata na te maua se mea I tasi mai le li o le tangata whaaloto lua e whaale tu mauia I ona ala uma double mind. Double mind. O le upunga I ngā, o le larfasa muanga, whalotolo lua. Mai, aua lawan I manatu le tangata na te maua se me tasi mai le li. O I le tangata, kanga le ole e masal salo. Tangata le ole ai le taltonu. Ia ole atu, male whaatuatua. Ole atu, male talitonu. E whaisi, it's too much to say misleading. E whaisi of like kiki lava ole merewa ai au le kuspa ia
i le original language, e lua mea ngai ngā ole ma le talitonu. A le wheme ia ole atu ma le whaatuatua. There's two things. You ask and also believe. Even my get it, I don't really get it down. For me, ia ole ma le whaatuatua. Awala vane masau salo awa o le masau salo e tusa ia ma le peau o le sami ua sou i le matangi ma fe lafo ina. Excuse me. Me ola ia. Awala vane manatu le tangata na te maua se mea tasi mai le ali. Le ai se mea e maua e oe o mea ngā ke ole le ali. Pe a whapea e te ole ai masau salo. Fa mai lola ia le fai upu e walu i kanga karavalea. O le tangata whaaloto lua e whaale tu mauia i ona ala uma. Mera ngare ngwhea koe fo i le mea leo le ngaru. Ele staple. It's always so. Ele tu mau. O mea ngare whea kusa kakarea e tasi wa mai o le tangata whaaloto lua. I think a kaurwharo koloko lua. E le va o le talitonu, ma le talitonu. Like, you, ke whimanga au ke karkong, a ke le karkong, a ke le whai mai fu e ke le karkong. It's between the belief and unbelief. Whaloto lua. E le kumak. Iyo. Whai e kumaua. E lis kamara, wherang kara mai, whaloto lua simply means two hearts. Lua o loto. Two souls. Two souls. Lua e tūrisi vai I e tūrisi vai whafuio. Dei al me more kala hui le kau ke whaanongo soa I e ua whai e kangaka. I le ise kangaka whunga le ka abale ku I ka abale nge I. O le maa ka abale vare solo le ise me pere ise limu li ai. Kamaranga whaaku whaala vela ve kongolo. Yes. Alo, waku mangi ngoar whakakianga mel fiku ia marvat. The question is, the PFP is some aplicako talanoa. Do you believe e te talitonu e mawhai le tua ona fua inga I a te oele ata mai? Do you believe God can give you wisdom? Oh. Yes, of course. Yes. 100%. Yes, of course. Yes. But the other thing is how he's going to do that. But because let me put the other way. O le arka ko vaenga, o le arka ko sao e whai. Ili fua e mea le tua le tamai. What do we need to do? Okay. Mea konga ngana. Mea konga ngana ngā wsiringa I le lo whakokua. Ko so lo commitment le kaunga I loa mai nea kua. O le ke o le aku le poko. Amen. O le whakokua ra le iawe. Kaunga I loa mai nea kua. Fully commit o le akua le avaku e le request. Anga e pe ngā mene I kore me o le masau salo. E loa mai fo e le koro masau salo. Anga si le fia le kua me kako loko. O ira meno ko ki do ko pia sambina mia e ka ua ke le kaka le pe fa ko ia ka mai kaka le o ka ku le e ka ka un el fa ko a le se fa ko no le lora po fede le o ngale ai ka un fa ko le de tu ma le pokto ia pe se benga ia ka ua I o ka ki do ku le sam faith has to the people that gonna ask God, asking God to have the faith, commit le mena, e lo mai le le fa moi pe fa pe wengi popo nga mang me fa pe nga e wa e le nga I ka ku le I mele fo ai mai e le nga ka fo le poko e wengi si me ka fa fika u di fo nga e o le me ale ka ke o le aku de ko ka fa ko e ma fai e le ko fa kai pe o le mene va le sa vo me le pela a finga ngalo iai o ke malo lo la we le faith le pela e no ai ya da just a bit shave ngad ma le samring ngor ka ko ka sai ngad fa ko
Ia kai lo po ka di fisidi pe. Yes, yes. E mawhai ele tua onga maile ta mai. A whika koe la le ora James le I. E le kangole tua fōa I mai just like that. E fōa I mai when we do something. And what we're doing here is ole atu ele tua. We need to ask for wisdom. And then whamerola ia lea. When we ask, believe that we're going to get it. O longo winga e wala au pe ole I tātou. Ia ona mai le tua. Ele whapese mea whunga le one off. No, we should live a life of asking. We should live a life of begging God for wisdom. Wa ele kusa whawhita au. E se whawhika au le ngai aso. Pe whela ka kusa walinga as a church. Mai la wala matang se o mana ngai kemi. I confess ele aim se mea nga mawhai au. Po pastor, po la sunga, po kako, nga mawhai nga whai pe anga le se angoa le tua. Amen. Koe ngofum ka kikilo look back, did I actually say that? Did I actually did that? There was no, Elaine was intention, no, but it was God that helped us. O lea ta mai ngā o lea tua, nga mawhai kako mea wa umana whai. Ka mai ngā o lea kua ngā le o mai ngāwal leo, man ngāwal whanmai, man ngāwal fui mu. Ka mai ngā lea tua ngai loa I oe, tu oe lalo, au ska I karawanga lea paulu, whaapale ha, bear one another, consider others better than yourselves. So, o lea ka mai ngā lea tua, o ala o lea tua, e whai I lea ta mai lea tua. So, o ka koula, I tātou I loa le mea lea, I lea ta mai o lea tua. E fōwa I mai fo lea tua lea ta mai I tātou, al kako mea whai, ole, ola I le olanga ole I le tua, mo lea ta mai, male whātua tua. Ia. Ne wa kwa ua ele, ku ako angor ka kum ka upulngia fiafi. Ia peila se si me koe whiapa po yehi, tatu pulngia fiafi. Ei ole pea le amatanga me ole tātou mata upu ho ilea. Ole onu sa. Ia. Nei mea umai te o le tua, ina ia e manuia lea, manuia I lo on sa. Wai, o lo tātou ola I le laro langi. Tātou te le ola I le langi, o le tātou te le laro langi. Ia, hoi taimi e a whaina, I tātou isi taimi a pe o le tatalo lea, ma le whātua. En whai en so ni mai le tua ia tātou e, ia tātou lava tā pena I le ono sā ima I whawhita au leo o mai o leo tātou whanongolongo le whiawhi le poto lea e leo o se poto e te alo ai tātou te alo ai o le poto ene ia o ina le le tātou I meu te tupu a kupul me les kaka lau papa o ngā kako ia sa unga koe pa popo kungi e whiawhi le Alo fitana I malo fo I fasoha I lo sualtoina. Ia, na sunga tai e se si bahenga o. O ni fai upu tatu, talanoa le nefia fito e. Fifa popo e fa malo si e fo ini. Pero me quiero ele sa poco. Al potore tu. That's what I'm learning. And that's why I need to be a picker of this wisdom. Because I don't have it. Ia, malo, tatono leo mai ala tu ranga leo o mani no fo ile matore vai le tu fatasinga fo il tato por kala milenia fiafi o le tau mai le limar valu ia tatalo ia fa manu pele tu le fa muy moi Nene ia mo pele Aunga o fo ile poto mai li pe tatu talanoa le Uso. Likewise. I faso so ilo na fumola Pe nga vera sunga pasto ile. Fola ina. Ia mesi fo ia. Ia fa manuia le tua. Do do sunga le fiafi. Ia fa taspele tu nga duenga ia maro solitino le mafa. Ia lo fa le nga. Amen.
Ia au te taritonu, ia o le whai unga ngā re tātou por kalamele ni ia fiafi. La wha au pēr vers fau, Iakopo. Mai nai le matau mua ia la matara i leiva, ia po whea la wha mai le vers fau. Ai whaftai atu le ni ia fiafi, whamarosi, whatasi mai foi. Ia wali tātou taritano ai, whaasora fiongola le atua. Ia whamanuia tere le atua le nai tua le ainga, tātou ainga pa ia. Ia i pera lofa tu no le tua le nai tu whamanuia ina le tua i o tau loto. Ia o le whainga ngā tātou po karami afi. Nei a fiafi, swafa manu malu Yesu Christo. Amen. Amen. No.